21 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Фирдавсии пойтахт бинои нави беморхонаи клиникии шаҳрии бемориҳои заҳролудшавӣ ва осебҳои сӯхтаро мавриди истифода қарор доданд. Бинои асосии беморхонаи клиникии шаҳрии бемориҳои заҳролудшавӣ ва осебҳои сӯхта дар шаҳри Душанбе аз 7 ошиёна ва таъхона иборат буда, дорои 167 ҳуҷра, аз ҷумла 105 ҳуҷра барои бистарии беморон бо 230 кат, шуъбаҳои қабул ва ташхис, ҷарроҳӣ, осебҳои сӯхта, бемориҳои заҳролудшавӣ, шикастабандӣ, асаб ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон мебошад. корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур соли 2022 оғоз гардида, бо истифода аз масолиҳи баландсифат мутобиқ ба талаботи соҳа ва унсурҳои меъмории миллӣ дар муҳлати муайяншуда ба анҷом расонида шудааст. зимни шиносоӣ бо шароити фароҳамшуда президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода, ифтитоҳи чунин иншоотро ба истиқболи сазовори ҷашни пуршукӯҳи 35-солагии истиқлоли давлатӣ иқдоми шоиста ва намунаи ибрат арзёбӣ карданд. таъкид шуд ки ба фаъолият оғоз кардани муассисаи нави тиббӣ ки бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бунёд гардидааст, тӯҳфаи идонаи ҳукумати кишвар ба кормандони соҳаи тандурустии пойтахт мебошад. ифтитоҳи ин беморхонаи муосир бо таҷҳизоти навтарин имкон медиҳад ки беморонро дар сатҳи баланд ташхису муолиҷа гиранд ва ҷарроҳиҳои душвор дар дохили кишвар анҷом дода шаванд. шароити фароҳам гардида самараи ғамхории доимии пешвои муаззами миллат буда, мо табибонро водор мекунад ки бо масъулият ба ҳар як шаҳрванд хизмат расонем ва ба беҳбудии сиҳатии ҷомеа саҳм гузорем. ифтитоҳи бинои нави беморхона бо шароити пешрафти соҳа воқеан ҳам ба рушди соҳаи тандурустии кишвар такони ҷиддӣ бахшида, барои тайёр кардани мутахассисони ҷавон низ заминаи арзанда фароҳам меоварад. миннатдории худро аз номи кулли кормандони муассиса ба пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мерасонем ки чунин беморхонаи замонавиро ки бо тамоми таҷҳизотҳо муҷаҳҳаз мебошад ба мо тақдим намуданд. дар ин муассисаи тандурустӣ 107 номгӯи дастгоҳу таҷҳизоти муосир, аз ҷумла катҳои махсус барои бемориҳои сӯхта, дастгоҳи сайёр барои шустушӯи беморон, баркамераи саёд, дастгоҳи лазерии табобати оқибатҳои сӯхта, дастгоҳи лазерии лифтинги табобатию косметологӣ, дастгоҳи ултрасадои табобатию барқарорсозии бемориҳои сӯхта, таҷҳизоти даруннигарии видеоӣ барои рӯдаву меъда, видеоэндоскопӣ ва видеобронхоскопи сайёр аз навгониҳои иншоот аст ки таҷҳизоти насли нав буда бори аввал ба Тоҷикистон ворид карда шудааст. ин катҳои махсусест ки барои бемориҳои сӯхта истифода бурда мешавад ва ба Тоҷикистон якумин бор ворид шудаанд. ин катҳо барои табобати беморони маслуҳаташон калон ва барои пешгирии бисёр оризаҳои бемориҳои сӯхтаро пешгирӣ карданашон истифода бурда мешавад. дар Тоҷикистон якум бор ворид шудаанд. табобати беморонро пурзуртар ва хубтар бо чунин асбобҳо ва таҷҳизот бурдан мегирем. бартарияти ин катҳо дар он аст ки онҳо компрессияи мавзеи ҷароҳатҳоро кам карда, ҳарорати мавзеи беморро мутаддил карда, фишороваришро пасттар карда, бо чунин функсияҳои антибактериалӣ, функсияҳои регенератсионӣ ва функсияҳои ҳарорат барқароркунидро доранд ки оянда сифати табобати чунин беморҳои сӯхта аз истифодаи ин катҳо нақстар, хубтар ва беҳтар мегардад. ин дастгоҳҳое ки шумо мебинед баракамераи сайёр ном дорад ва бори аввал ба Тоҷикистон ворид гаштанд ва кори моро бисёр осон мегардонанд, зеро ки беморое ҳастанд ки муҳтоҷи зиёдшавии оксигени хун мебошанд. барои ҳамин беморое дар даруни ино ҷо мекунем, бо фишори баланд оксигена зиёд мекунем ва ба бофта ва хунҳо дохил шуда пешравӣ ва барои тез сиҳатшавии ваё мусоидат мекунад. ва инам бошад бо ғамхории бевоситаи пешвои муаззами миллат президенти маҳбуби кишвари мо ҷаноби олӣ
محترم امام علی رحمان میباشه که مصاحبه همیشه دستگاه معاصر زمانوی گردیدیم و کوشش میکنیم که سطح و صفت خدمت رسانی طبی رو به حال کشور بهتر و خوبتر برامونه. همزمان رنتگن رقمی، دستگاه تشخیصی اولتراسادا، ثبت برقی دل و تجهیزات نادر تشخیص و معالجه از دولت‌های پیشرفته جهان وارد شدند که برای خدمت رسانی سطح بلند طبی به اهالی نگرانیده میشوند. در بیمارخانه 62 نفر طبیب صاحب تخصص و متخصصان جوان فعالیت دارند که در تشخیص، طبابت و جراحی‌های گوناگون تجربه بلند دارند. ما طبیبان جوان منتداری خود را به پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی بیان می نماییم که چنین بیمارخانه نو زمانوی با استانداردهای بین المللی جوابگو می باشد تحفه نمودند. این اقدام شایسته امکانیت‌های بهتر طبابت و شرایط‌های خوبی کاری را فراهم آورد. ما جوانان زاده دوران استقلالیت با شکرگزاری از رشد ساحه تندرستی با تشبثکاری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی امروز ساحه تندرستی رشد دارد. این بیمارخانه نوزمانوی که امروز با اشتراک پیشوای محبوب ملت افتتاح گردید برای ما کارمندان ساحه طب همچون تحفه ارزنده به استقبال 34مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد. در دیگر آشیانه‌های بیمارخانه شعبه‌ها با کادرهای معالجوی و دیگر خدمت‌رسانی‌های ضروری برای فعالیت ثمره‌بخش طبیبان و استفاده بیماران مهیا کرده شدند. با فراخ گردیدن امکانیت‌ها در بینای نوی بیمارخانه کلینیکی شهری بیماری‌های زهرآلودشوی و آسیب‌های سوخته در شهر دوشنبه کافدرای جراحی عمومی رقم 2 دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا و کافدرای بیماری‌های عصب، آسیب‌شناسی و ارتوپدی دانشکده تحصیلات بعد دیپلمی کارمندان ساحه تندرستی جمهوری تاجیکستان در همین جا جایگیر شدند. در بیمارخانه گوشه گیاهای شفابخش نیز تشکیل کرده شده است که در آن با استفاده از این نعمت‌های طبیعت تاجیکستان نوشابه‌ها آماده کرده می‌شوند. بیمارخانه همچنین دارای مجلسگاه با 60 کرسی و آشخانه با 108 جای نشست میباشد. همچنین در حدود بیمارخانه توقفگاه نیز ساخته شده است. بنا با طرح زیبای معماری بنیاد گشته، صحن و اطراف آن آباد و سبزکاری و با نصب چراغک‌های آرایشی به سیمای شهر دلارای دوشنبه زیبایی تازه ضم نموده است. طبیبان به راهبر دولت محترم امام علی رحمان برای غمخوری‌های دائمی نسبت به کارمندان ساحه تندرستی اظهار سپاس نمودند. با مهیا کردن چنین شرایط معاصر و سطح بلند خدمت‌رسانی طبی منبع شهروندان می‌توانند تمام نموهای تشخیص و طبابت بیماری‌ها را در داخل کشور انجام دهند که برای حفظ صحتی اهالی زمینه با اعتماد فراهم می‌آورد. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اثنای صحبت صمیمی با طبیبان و کارمندان بیمارخانه به آنها برای در سطح بلند به راه ماندن خدمت‌رسانی‌های طبی به ساکنان و معامله خوب با بیماران دستور و توصیه‌ها دادند.